aprila počeli smo snimanje dokumentarnog igranog filma o princezi Oliveri Lazarević. Nju su iz rodnog Kruševca u harem Bajazita I, koji joj je pogubio oca, ispratili pupoljcima, a često je kroz život bolno, ali vešto gazila po trnju. Olivera je ipak uspela da preživi, dostojanstveno istraje i da se u Srbiju vrati. Scenario za ovaj film nastao je na osnovu monografije prve sinteze svih dosadašnjih znanja o Oliveri Lazarević pod naslovom Princeza Olivera zaboravljena srpska kneginja, koju je izdao Fond 2009. Scenario je napisala Olivera Šaranović, osnivač fonda, koja je ujedno i jedan od autora monografije. Dramaturški ga je obradila Nataša Drakolić, a izvršni producent je Zoran Jovanović iz Beomedija marketinga. Meni je velika čast da mogu da radim jednu ovakvu priču. U sam projekat ušao sam pre nekih 7-8 meseci, otprilike krenulo je polako, pa se sve više i više ubrzavalo od jednog, da kažem, dokumentarnog filma koji je trebao da nam kaže sve na jedan malo narativni način. Mi smo celu stvar podigli, ja mislim, i produkcijski, i kreativno, i umetnički na jedan vrlo lep nivo sa izvanrednim glumcima. Ono što je meni najzanimljivije, ja sam pokušala da nađem tačnu motivaciju za lik Olivere u ovom trenutku u svom životu i pored toga što naravno uvek je vrlo inspirativno igrati na svom jeziku, palo mi je na pamet u stvari da svi mi koji živimo u inostranstvu, a pogotovo koji u kulturi, obrazovanju i tako dalje, da svi mi nosimo na neki način po neku dužnost od dužnosti koje je princeza Olivera imala u to vreme. A to znači gde god da smo u svetu da pokušamo da na nekakav način doprinesemo eventualnom poboljšanju, ako ne situacije u našoj zemlji, a ono bar slike o nama. Ja ovakvu formu nikad nisam radio, dokumentarno igranu, a sviđaju mi se, na primjer, na Discoveryu često ima takvih divnih dokumentarno igranih filmova koji prikazuju interesantne istorijske događaje. Tako da se nadam da će i ova forma dokumentarno igrana, nama slabo znana, ostaviti traga na našoj publici i da ćemo prikazati taj lik Olivere, približiti ga današnjoj generaciji. Meni je isto drago što glumim u ovom projektu, što igram tako jedan bitan istorijski lik. Meni je izuzetno drago da tumačim mladog kneza Stefana, pošto je on despot postao tek 1402. godina, tako da mogu da kažem da se izuzetno radujem i da sam uzbuđen i da jedva čekam premijeru.
Ne, dovoljno, evo recimo ova dva prošla pitanja, oni sasvim dovoljno, ne pokvariti. Kamera! Akcija!
Vrlo dobro, bravo. Ok, kupljen, potrebe. One ustanu. Zvuk! Ide. Kamera! Stop, odlično Aleksandra! Akcija! Nemojte se. Tiho napolje da usne. Zvuk! Scena 19 kada prvi kraj. Gospodaru, umesto da me ko ocrnjuje pred tvojom oči, sam ću izneti sagrešenje moje, koje carstvu tvome neki za mene behu saopštili. Ti me oduvek smatraše najstarijim i vazljubljenim sinom i oduvek bejahu časti tvoje. Stop! Bravo!
ću da dobijem stabilnije u rukama. odmah od akcije ćemo kretati lagano na gore. Znači, ovako me slušaj, Filipe. Čekajte, vrati ih na početnu poziciju, čekaj komandu. Akcija! Pusti ruku! U minju gledaj Tijana! Stop! Hvala svima, završili smo snimanje za danas.